Uba bindo lanong uwena kiriu po khmar aka kamsan pertaya po kajela. Uba deru unong sayang ya ke United Democratic Party. Ulapan pau ba ukwa menta ban matno banyak kun saya ke election MP. Ya kane uba bindo lanong ulapan pau habai keren berkinong tok kubor haka sing tok ding kalai pawai tarik uleber arajar apolai. Haka ying sa ajeng u kabadan hamalki. Uba bindo ulong ba ude ubreu ubalayai lut ya kari kasi bajantia berkawai pakawai kasnong ulapoi lut haka por ba ulong kum UMDC. Berkibabun kila itu bahaya u kamta makapor ba ulong kum CEM ka KHADC batbatru ikakam ban pej ya kakam hima-sima. Nadu uba bindo ula syak penduk tiket naka parti UDP haki election MLA harjar apolai. Ulah banekun kum ukartong klamseng ya keteki election nanong krem constituency barhadu menta ukram patrai ya kanoka parti kebaun ban penyesok. Ketaban ke mempat mat, dah suka mat kan? Kata mempat mat, suka mat, nomor ba? Ngade buri pula ya dud. Ya kari kasih berjantia, kawai pakawai ke silong he ala poilut. Kawai pakawai ke silong he. Syadu, kita gitan, lengam. Konsensi mau sangkut lele je. Nga nadu udang long MDC ngelak poi situ. Yang samlah. Ngelak poi situ nadu ipon yang samlah. Kebayat kejat ke Masa Amit. Sekelam sebetam. Ani kata kasinong artili. Kata kasinong artili. Kanong kerong bat kaput jalai. Kanong situ sesuna pahar. Kemang kali mereka ni no MLA jong katu katan situ. Yang kali ngong. Gitu kitan situ. Kitip wong ngayak suau tang ba. Tu sinong situ ngompat poi. Tengok lalat kali, uang mempat polat kali. Tengah situ sinong ngira lek tak kejat. Kenong kerong bakaput jalai. Kebayat na suna pahar. Kami kawak belai. Ni sakmit serta. Kata sinong kata kapur. Kasyar kipat di. Ngira sasya ngira sini mengi. Lihat lek tok dah kasih. Nol kimdon pela. Bukan. Dengan apa ini kini sinong keleng. Sinong kubang ampun. Sinong hek telah poilut. Hari kasih berjantia. Yang terkenal, buan kita itu ngalalong ru'u. Ngalalong CM hadis kaunsil ngelabat dikakam ke BD berki hima-sima. Ki CM, ki lengdo, ki rombak sinong, ki babun, ngirai itu bah keleng. Kata bantah. Imat nami kemat no Malaysia tang ini konsumsi barit mi kemat no konsumsi ke bahaya so bangban nama pada kilok sudah kan sebalik dia nama tip kata kam kala he tan menang batai ke menang batai oh man simet lele nyere temlong nyele marui simet lelong sono sepet temno kalong bersih nama ngala long sau posnem MDC but MLA dan nama no isian MP ulang ni, yang dari baru isimet tu sistem berbatai. Jadi benda ni ketentuan ke? Kalau tidak menaik jubab kepentingan dari ubah itu dan mi madam cakap election MP. Judan ni beri benda itu. Itu ke? Dan baik nanti berapa dapat penlongkam yang itu. Kasyong pan hakinong rim kilong kuno. La kasyong ni asyong nong rim lada ka dan kenong rim kebiang. Kaji temu kan kam sting kan kam biang. Dan lada amdan nong rim. Kamut kata kaji temu kasu. Ne stang kaji temu tu simet terelong ni. Kita ilong. Jet bafi. Poi saya kata kaji kelima. Kalau mereka parti ke bagi kuat terai. Kata, syata lele tu. Second opat kan yang kata tu. Yang kata second opat sih. Nampak, tang kita jing semua, idang sakut tang kita jing semua tu. Dan lagi blok tijar ke wayah phone nang ni nang tai. Kalau pilot ke way pakawai ke konsensi baru lai pun tuli. Baru lai pun tuli konsensi hari kasih berjantiang lah pilot. Kadang so itu ipi pengaduan perlok keleng. Kita ni boleh pun tu ingat.
Tung maaf syah sepek dapat nak banyak kena em. Kedai ke jing pun di kilok ke jori. Don lagi bohong. Mi kemat no yang ini section ni, syumi tanasor kita bohong. Don bohongnya. Syumi kemat tanasor kata. Mi kemat no sayang ini. Bingung kata aku don. Macam ni kata. Macam ni ada. Teh bukan ilong no unong mi kemat. Ya kita lengam setai. Teh sobang kabar alik na duduk porsam lah. Kadang kan ya, macam ni apa? Buat bentar ke. Tak sepek. Kata sepek sama dia mah. Puan dan saya perhan.